Mu rukerera rwo kuri wa gatanu washize Uburusiya bwagabye igitero kidasanzwe kuri Ukraine. Ni mu ntambara bamazemo imyaka isaga 2. Ukraine ikaba itangaza ko ibyo bisasu bya misile bidasanzwe by'Uburusiya byahitanye nibura abantu 30 bishwe nabyo, kandi abandi barenga 160 kugeza ubu bakaba aribo bamenyekanye ko bakomeretse. Uburusiya bwagabaga ibitero bidasanzwe i Kiev, Odessa n'utundi duce two muri Ukraine muri uru rukerera rwo ku wa gatanu, kandi ibyo bisasu byibasiye ibikorwa remezo bitandukanye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Uburusiya bwakoresheje intwaro nyinshi kandi zikomeye mu ntwaro zabwo, aho amazu n'ibitaro by'ababyeyi byibasiwe. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zavuze ko zitigeze zibona misile nyinshi ziraswa icyarimwe, kuko ubundi hari hashize amezi menshi ikirere cya Kiev kirinzwe cyane biteye imbere, cyane ko ariko uyu wa gatanu bumiwe babonye ibyo Abarusiya bakoreye mu gace kabo. Umuvugizi w'ingabo zirwanira mu kirere yavuze ko Uburusiya bwakoresheje misile hypersonique, ni ukuvuga ibisasu bisiga umuvuduko w'ijwi. Cruise na ballistique ni ibisasu byambukiranya imigabane, harimo n'ubwoko bwa X-22. Bigoye kuba radari yabibona cyangwa se ngo tubirasire mu kirere tubishwanyagurizeyo ntibigire icyo byangiza. Gusa ingabo zirwanira nanone mu kirere zavuze ko zabashije kurasa misile 114 na drone 158 zari zoherejwe n'Uburusiya. Ikirere nacyo cyari cyabaye umukara kubera umwotsi wirabura waturukaga ahantu hose hari harashwe n'Abarusiya. Umunyamakuru wa BBC yatangaje ko yerekeje kuri imwe mu nyubako yari iri muri metero 200, ariko ntabashe kuhagera neza kuko ahantu hose hatabonaga. Ni mu rwego rwo gusenya gusa ruterwa na za misile, ndetse hari n'imyanda myinshi ahanini iterwa no kuraswa kwa za misile yangiza byinshi, harimo no gutwara ubuzima bw'abanya-Ukraine, kandi bagahorana ubwoba. Ibi bikaba bifatwa nk'iterabwoba ku baturage. Hari abantu kandi 9 biciwe i Kiev kuri sitasiyo ya metero yakoraga nk'ubuhungiro bw'indege, nayo yarakubiswe. Saho gusa kandi nanone muri Kiev, kuko abayobozi bavuga ko indege zitagira abapilote zizwi nka drone zakozwe na Iran zirenga 10 na misile 15 byibasiye umujyi wa Lviv wo mu burengerazuba, ahantu hakorewe ibintu bibi cyane muri icyo gitero. Umujyi wa Konotopi wo mu karere ka Samu hafi y'umupaka w'amajyaruguru y'igihugu nawo wibasiwe na misile. Abayobozi muri Odessa bavuga ko inyubako ndende yafashwe n'umuriro nyuma yo kugongwa na drone. Abantu 4 barapfa, abandi 22 barakomereka, barimo abana 2 bafite imyaka 6 ndetse n'8. Ariko nanone umujyi wa Kharkiv uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba utari usanzwe umenyerewe kugabwaho ibitero bya misile, nawe wagabweho ibitero, kuko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umuyobozi w'akarere ka Kharkiv Igor Terekov yatangaje ko abantu 3 bishwe, abandi 13 barakomereka mu bitero byagabwe kuri uyu mujyi byangiza ibitaro n'inzu zo guturamo. Si ibyo gusa kandi, kuko na guverineri w'akarere ka Dnipropetrovsk yavuze ko abantu 6 bishwe, abandi 28 barakomereka mu cyo yise igitondo kibabaje mu karere. Serhiy Lasiki yavuze ko ikigo cy'ubucuruzi n'ibitaro by'ababyeyi byibasiwe mu murwa mukuru w'akarere ka Dnipro muri Zaporozhye. Abantu 8 bishwe nyuma y'ibitero byibasiye ibikorwa remezo, abantu 13 barakomereka. Naho intumwa y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ubutabazi muri Ukraine Denise Brown we yavuze ko ibyo bitero byasize inzira yo kurimbuka, urupfu, umubabaro y'abantu, kandi ko ari urundi rugero rutemewe rw'ukuri guteye ubwoba abaturage ba Ukraine bahura nabo. Ushobora nanone kwibaza impamvu Uburusiya ari iki gihe bwabikoze, ko Moscow yerekanye ko ishaka amayeri yo gukomeza guhashya abaturage ba Ukraine. Bizeye kutumva ko bafite umutekano bizagabanya ubushake bwo gukomeza gushyigikira iyi ntambara.
Hari kandi hashize igihe kingana n'icyumweru ubwo Ukraine yasenyaga ubwato bunini bw'Uburusiya bukagwa muri Crimea. Naho Amerika yagejeje muri Ukraine ibikoresho byose yari yemereye iki gihugu cya Ukraine bifite agaciro ka miliyoni 250 z'amanyamerika. Cyakora habayeho impinduka ntoya ugereranyije na miliyoni 50 z'amadolari zahagaritswe kubera kutumvikana kwa politike muri Kongere ya Amerika nazo zagombaga guhabwa Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden abajijwe ku bijyanye n'igisasu giherutse kuraswa mu Burusiya yasubije avuga ko ari ukwibutsa isi yose ko nyuma y'imyaka hafi 2 iyi ntambara ibabaje itangiye, intego ya Putin itigeze ihinduka. Icyo ashaka ari ukurimbura Ukraine no kwigarurira abaturage bayo, agomba rero guhagarika. Ntabwo kandi ari Ukraine yonyine yibasiwe kuko na Pologne ivuga ko misile y'Uburusiya yinjiye mu kirere cyayo noneho ikabona kujya muri Ukraine. Umuyobozi w'ingabo za Pologne yemeje ko misile y'Uburusiya yinjiye muri Pologne mu gihe cy'iminota 3 mbere yo kwinjira mu kirere cya Ukraine. General Wizire Kukura yavuze ko misile yagenze ibirometero 40 mu kirere cya Pologne mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Uko kubitangaza kwahoranye n'icyo Ukraine yise umunsi ukomeye w'ibitero by'indege by'Uburusiya kuva intambara yatangira. Perezida Andrzej Duda yahise atumiza inama y'umutekano yihutirwa nyuma y'uko hari ikintu cyatoraguwe kuri radar, naho abapolisi bagera kuri 200 barimo gukora ubushakashatsi mu gace aho misile yaguye ku butaka bwa Pologne. Kandi ndashaka kubibutsa ko Pologne ari umwe mu bihugu bya NATO kandi ko indege zo muri Pologne n'ubumwe bw'Uburayi zashatse kugira ngo zisubize ibyabaye ahagana saa moya cyangwa se ku isaha mpuzamahanga saa 12 za mu gitondo ku wa gatanu, ariko ntacyo zakoze. Umuvugizi w'ubuyobozi bukuru Lieutenant Colonel Jack Groviski yavuze ko ikintu kitaramenyekana kinjiye muri Pologne kiva muri Ukraine hafi y'umujyi wa Zamość mu karere ka Lublin gaherereye mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Pologne hafi y'umupaka. Ibi yabitangarije kuri televiziyo yigenga ya TVN 24. Iki gikorwa gishobora kuba gifitanye isano n'igitero cya misile z'Uburusiya n'indege zitagira abadereva mu mujyi munini wa Ukraine. Nibura abantu 30 baguye mu bitero bya misile Lviv, umujyi wa Ukraine wegereye akarere ka Lublin ndetse na Dnipro, Kiev n'indi mijyi. Igisirikare cya Pologne cyakurikiranye ibitero bya misile by'Abarusiya nijoro. Umunyamabanga mukuru wa NATO Jens Stoltenberg yatangaje ko ubwo bufatanije na Pologne kandi ko bakomeje kuba maso. Raporo itaremezwa neza yavuze ko ubushakashatsi bwakorewe hafi y'umujyi wa Hryblozos. Guverinoma ya Pologne ntiyahakanye ubushotoranyi bw'Uburusiya. Minisitiri w'ingabo wungirije Stanislaw Wizakete yatangarije TVN 24 ati tugomba gusuzuma neza niba atari ubushotoranyi. Impuguke mu bya gisirikare muri Pologne CMDR Mikasimilian Dura yatangarije TVN 24 ko hakiri kare kwemeza ko ari misile yo mu Burusiya kubera ko itabonetse kandi kubera ko umuriro wari wabuze. Ibyashobokaga kumenya ko yavuye mu kirere cya Pologne. Mbere y'uko nsoza kambagezeho bimwe mu byaranze intambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiye muri Gashyantare 2014, yatangiye ari intambara ya Donbass. Mu myaka 8 yayo ya mbere yari intambara y'amakimbirane, yarimo kandi ibyaberaga mu nyanja, intambara za internet ndetse n'imvururu za politiki. Aha twavuga nko mu ntangiriro za 2014 imyigaragambyo ya Euromaidan yatumye habaho impinduramatwara no kwirukana perezida wa Ukraine wari ushyigikiye Uburusiya Viktor Yanukovych. Nyuma gato imidugararo ishyigikiye Uburusiya yadutse mu burasirazuba no mu majyepfo ya Ukraine icyarimwe. Ingabo z'Uburusiya zitamenyekanye zimukiye muri Crimea ya Ukraine zigarurira inyubako za leta ahantu h'ibikorwa remezo. Uburusiya bwahise bwigarurira kandi Crimea nyuma ya referendum itaravuzweho rumwe muri Mata 2014.
Ingabo zajemo amacakubiri harimo izishyigikiwe n'Uburusiya zafashe inyubako za leta mu karere ka Donbass mu burasirazuba bwa Ukraine maze zitangaza ko Repubulika y'abaturage ya Donetsk na Repubulika y'abaturage ya Luhansk ari ibihugu byigenga bitangira intambara ya Donbass. Abitandukanyije bahawe inkunga n'Uburusiya, inkunga ikomeye cyane ariko rwihishwa, kandi Ukraine yagerageje kwigarurira byimazeyo uduce twiganjemo amacakubiri. Nubwo Uburusiya bwahakanye uruhare bwarwo, ingabo z'Uburusiya zagize uruhare muri iyo mirwano. Naho muri Gicurasi 2015 Uburusiya na Ukraine byashyize ku mukono amasezerano ya Minsk ya kabiri yo guhagarika amakimbirane, ariko ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa. Mu myaka yakurikiyeho, intambara ya Donbass yakemuye amakimbirane akaze ariko ahamye hagati ya Ukraine n'ingabo z'Uburusiya. Ni amacakubiri, hakaba harahagaritswe imirwano mike ariko nta mahoro arambye ndetse n'impinduka nke mu kugenzura utwo duce. Guhera muri 2021 Uburusiya bwashyize ingabo nyinshi hafi y'umupaka na Ukraine, harimo no muri Belarus. Abayobozi b'Uburusiya bahakanye inshuro nyinshi umugambi wo gutera Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yanenze kwaguka kwa NATO, anasaba ko Ukraine yabuzwa kwinjira mu muryango w'ingabo wo gutabarana wa NATO. Yagaragaje kandi ko ari igitekerezo kidahwitse kwinjira mu ngabo za NATO cyangwa OTAN. Muri Gashyantare 2022 Uburusiya bwemereye Donetsk na Luhansk nk'ibihugu byigenga. Ingabo z'Uburusiya zateye Ukraine igitero cyanagawe. Ingabo z'Uburusiya zateye Ukraine igitero cyamaganwe ku rwego mpuzamahanga. Ibihugu byinshi byafatiye ibihano Uburusiya kandi byongera ibihano byari bisanzwe. Uburusiya bwaretse kugerageza gufata Kiev mu ntangiriro za Mata 2022 mu gihe habaye imyigaragambyo ikaze. Kuva muri Kanama ingabo za Ukraine zatangiye kwigarurira uturere two mu majyaruguru y'uburasirazuba no mu majyepfo. Mu mpera za Nzeri Uburusiya bwatangaje ko bwigaruriye uturere 4 twigaruriwe. Igice cya Ukraine cyamaganwe ku rwego mpuzamahanga. Uburusiya bwakoresheje igihe cy'itumba bukora ibitero simusiga i Donbass, maze mu mpeshyi ya 2023 icukurwa mu myanya mbere y'ikindi. Uburusiya bwakoresheje igihe cy'itumba bukora ibitero simusiga i Donbass. Gusa intambara n'ubu irarimbanyije. Hari n'igitero cya nyuma simusiga nari ndimo mbagezaho mu kanya. Mukomeze kugira ibihe byiza. Yari Billy the Preacher.